Jésus Yesangwa miongo nana nyamie wawe Yesangwa miongo Yesangwa miongo ngona nana nyamie Yesangwa miongo Jésus Oh Jésus
Alléluia. Alléluia. Ma kanvulei oye nyamielie. Ma ajeile oye nyamielie enyamien otikpa. Enyamien strangabo olafi nyamiesu. Ye anguleke enyamien ole sakpa. Isoti nyamien vle. Nsre iklake ejaso. Ejina kbeku yeti ndenga I likaole. Nyamie nkpamfleo Africain sreo ati si osuti ndenga nkan ji okrufe dan inglo klemi. Hallelujah. Oma ndenga sukbe kun yefa e kantig nzolie ablaun oni motwe. Iklabo timilia
anangama nglemou et la c'est famille Jésus de Maïno. Nyamie atikpa dans nglemou afrelieke et blanan et niwo et kokoyale et fableli kaole na ayo na mai gwen owe nyino sule inu et kuneke yiwa ye kanvo et odumai dan anangama fanga e konya infion pranga e konya infion umien e konya infion et senti anangama soin ebo tingae me afanga ngama ukasra mo klasuo na wa yo software clama na duma wanya nyuri fe sofa ma Jésus de Maïno ngamo tima o jajalali no kruvi fwe itimi jajalali ti sorti mi sura yanga wenso le nga ifai sandi mok mache oduma fumo siele obla mok mache oduma tengru ya fiwa ye mama mala nyori ti et bien Jésus Christ de Maïno amen. Et quoi, c'est Jésus in nous. Oma ka egwa se kpaku likawle yetien de gabo nyami de okankre ngremu. Iwa na anangama iyase. Untunklu nne yase kpa. Na anangama yase. Unla su fima likenga oyo mami ivie fisule. Hallelujah. E wengremu yela nyami nyase. Yesa de gabo nyami oyo ofama ye la kwa fima vie fisule. Makan vle oyo nyami liye. Ele yase yeleke nyami okmlisu ande otimoneke ikemba kikri anglo gabo eonu yen masi anglo nyami yo sasaliwo nyami yo nial miswo nyami yo okmlisu ke ye fi février anglo nu na euru anglo freno nyami okatali yesu onial yo sunsu onial ya lobesu se o nyuru farake ye tuekru bakun ye la nyami so yase ye tuekru bakun ye sinyami so iun ye isoti masra kon o la nyamie iase la nyamie nyase si nyamie unye si nyamie unye oni sasale ngabo sasali wa oni walo oni osu oni amabe kula la nyamie nyase nyamie o so famani yo awasi nyamie unye kun nyamie tseke kolanga bo na anangama yo sese yi be ka bo be sese yi be sese ngbe oma yele Côte d'Ivoire mvle ngabo yonu anangama sakpa wo mvle sonsu ngamo ko ti ale ngabo ti ngwandile ngamo ko toyesu oma ti ama iskra yama kangasa nyamie wa kulima su ye mvle nu ye nyamie okmli su ke ye mvle otofo na kanze tinunganie sange yeuru ikodi juma yeba yeuru yela iklaso of nyamie nyamie osasali mvle itia mayo anjwe nunyo isoti masra kon os nyamie unye oni mvle ngabo onu oni anjwe ngabo mvle nunti ma ela nyamie ase Côte d'Ivoire mvle nti enyamien otikpa oni dumadan ilem fata oni moilem fata ibo okmli suma yo nyuru ma asenda oni kanvlen o enyami so ilie Jésus demande moi so amen.
Nyamble nyo amulike nglamu Jésus du mainu. Manyamie isakpa oni yekula tranglamu Jésus du mainu. Ye anglo flank abo ya uluniye isrinyamie ke ngabo ti surale ngabo anglo sonu. Manyime fakeke nu kuma mwad nakpa Jésus du mainu. Bekola kabo besue sunyamanu. Manyamie surale oni metra ekun nakpa Jésus du mainu. Isonti strakon. Oni amakabo ti yonde. Ayo oni amaso ilike. Atonu abu mwaye afamei. Asekema mas anglo oyo anglo kpa afamei. Alléluia. Ma kanvleng oyo nyamielie. O makai ba nyame nyuru farake akunjwe yo ojiyo. Ke o nyame nyuru farake yola afi e afemu. Afi sanga bo okra de afemu yele enyie Jésus. Isoti se a o nyuru di akunjwe. Ma akunjwe ojiyo. Ma etiendenga ilika ole. Ema asie sufuemu. Amukula amkmakekele. Bejibe akunjwe inglo. Ansu anangama akunjwe su. Ke amuko inyunu. Ambosro bejibe akunjwe inglo klei. Ma amusike anangama oti. Anangama ya oti amunyamienyo. Ye oyiliye. Yeti ilie. Ye eti isramu. Ye oti ye. Ye oti ekuku. Yeti ikuku nune. Hallelujah. Enweke euru iswanu amto yesile gwe ke amuru I alonkrulo amto gwe bememei am yi aye ye amule iyase. Hallelujah. Oma ewaji enyamie yaye avu enyamie eni emami oni ebebanga be usru nyamie nu ke be to gwe mai kula yo pajae bakun ye nyamie so iyaye strakon asinga bo nyamie o elifamani yo isoti tuoklu na fama manyamie ke on fatansta stro nyamie. Alléluia. Amen. Raisu Jésus do manu. Amen. Beniwa semao, beniwa semao, beniwa semao. Oduma nyole Israeli nyamie. Alie beniwa semao, beniwa semao. Beniwa semao, odumanyole Israeli nyamie. Nglolo ati ulengbio, asienso ati ulengbio, unjembolo ati ulengbio. Beniwa semao, odumanyole Israeli nyamie. Nglolo ati ulengbie, asienso ati ulengbio, jembolo ati ulengbio. Beniwa semao. Odumanyole Israeli nyamie. Oti nige be ifwe, nige besie fwe, nige kwa bemie. Beni wo semao. Odumanyole Israeli nyamie. Oti nige me ifwe, nige besie fwe, nige kwa bemie. Beni wo semao. Odumanyole Israeli nyamie. Like kwanga jasoke ofe usuzonyamie oto owo onunu mlomlo treke treke Snakwanga jasoke ofe usuzonyamie oto owo onunu mlomlo treke treke Asenae, ekoti kwa nyamie asenae, ya oyo nyamie asenae, nyamie asenae ma. Asenae nyamie asenae, ekoti
Eboti kwa nyamye asenda e. Ya oyo nyamye asenda yo nyamye asenda nyema. Soti moti ya lenga ya e. Kenya nyambe nu mitra wle ngoni. Soti manyamye ti wa lenga e kwa e. Kenya nyambe nu mitra wle ngoni. Nyamye Oba kule yo nyamye yo Oriele mo Nyamye Oba kule yo nyamye yo Oriele mo Oba kule yo nyamye yo Oriele mo Nyamye Oba kule yo nyamye yo Oriele mo Wezi meni sansu seke Anangama e nyomo Nyamye mafusa oyo Wezi meni sansu seke Anangama e nyomo Nyamye mafusa oyo Nana wezi meni sansu seke Mwese anangama e nyomo Nyamye mafusa oyo Wezi meni sansu seke Anangama e nyomo Nyamye mafusa oyo Otengo
Bebra ya nanga,
nyamie vle kunde kebe kengin na wa mama nyamie wa bona wa fa mama nyamie yesu trama se ejaso ba ku ebo na nyamie ya ye ebo na e kabu nyamie nyamie bo ti pa oti anangama yesu yo oti gbademble ye kabu yo oti gbademble ye iya yo makamble oni ajeile oni mama le awe nyamie ikumba ile jésus du manu ma eso amen ye kwa kwa se jésus inu oti anangama ikumba ye yesu yo makamble oye nyamie le sa titi oma blenga waju ke isi eni mangabo ande otimiwa ulule kikli atu ajale kan pokun abali abidjan abali ke aya savienoi pokun ande mone wa to wa asuzu ke se ayo asonu otipa iti awe afien isro pa ke aja sona nyamie vle osio anze kusuma atiri nyamie inde oni ma vie osulu osulele pokun andele nko na nko nia awe afien isro pa ke aja so si awu feble ekula ebona emama nyamie oni enya makabo be jaso lu bengwan oma ebaba ni emami gabo jaso li amulike jésus de mayenu manyamie isura len oni amu 30 titi ye isre ampe amgoase yeleke ble kon waju bo e waso amunu yesi ye unsile pa oma makanvle owe nyamile oma ye awfwe nyosun gabo be e afien ye unke eniama wiem bo ye umbele titi senga ande nyamie osiri be umi oma be obelia umi nyambe dan sike juma gabo sna kondi isa osukama ngben isoti edi emi juman ewo enyunu titi isoti yese e baba oni ema mi gabo be cellule Belsael oni Carmel kebe jaso bakun ebona emama nyamie ebona eyi nyamie yaye oni legwan makamvle oye nyamie ilie ama amkwa gwa se jésus nous yo eba banga muye bediri juma février anglo nous yema yaulu mas strano isoti manyamie ora amusu am juma gabo amudi nama isa oka ngbe makamvle oye nyamie ilie sie dans wajuke ifle eni amaboye nyamie okulusuke ande ye omaile mokyonu jasin ko ba pekun ibona imama nyamie ibona eyi nyamie iyaye Alléluia. Alléluia. Nyamie vle nglomui nyamulike émission Jésus-Christ idumanu. Ye otimi aklunjwe ke nde monemboti masisra ichenklikli. Nyamie yan voisile nu. Jasinga beti pobwe de asonubo ilie eniamu echenu likawle. Enia vie mekusu asamia vieti amu klabama anze aoli kabie. Sange nyamie wawe itiminti ekura esu kianjanganu. Et amulike ye manyamie yamvwesile oni amu tran famille Jésus du manu sien maye akundan otran wa ye e wasu e jasi mesu oma e baba diemu bo nde o obenua iti e afle e pasteur Jasimbo fwe pasteur Ado ke sikpa mbama e bonde esenu Baba ni mami mo amulike mien Jésus-Christ do mainu ma nyamien ya onjwe sai oni amutran se ndey wa munyunu na jasimbule ndetio senge ndekwen kundeke ikan iklamo blekunu be fali nyamien sina kumbe kleli amwa ke on fata ke ouru ajain oflenu oma sabie meti oma jason ya tubo yele ke blain sino a loti si wa meti oma
tiens aba ikleli boti masi i tient bluni nai osukla yamansu donc seigneur mio o kai osuchema ingamo o sienlo ba ebosu eklam manyamien oramusu Jésus du manu moiso Sanso iduma yele pasteur Toto amen. Alléluia. Tiens, ngaboti sa ou fleur, bon, effacier, nous, yele ke, et à son nous, siesiele, akpa soin, en direction des cultes. Mais wama, nyamien vle, isuti, ke stranga yo nouye, les mots que sans, nga eba nyamien nous, okle like, okle isule yati, bon, fleke semaine spirituelle. Stranga nous lié, tebe se ke jolenga wa balo, boti masi strai chemba blue, lele bofa ya ken boti chemba blue ni insane, ndoswa, tebe se ke do blue don sosu, lele bofa 20h30 et jawa, kwa kumbe kle like, isonti ma ekla esiesie na etremble so ibo. Ye ngalie oti sanu flanle. Yele e insu tranle pata ensan boy classé bolibo depuis septembre. Duma klele ogran andemone kebe se ka sonu ma vie e grand duma klele oma e kla ngabo enya kla e duma ma esi pasteur me frua se trafwe i duma di olelo na eja saso inwa. Ngalie kusu Aja iskesiele suklu ngaboa boswan pépinière nuptiale. Iwama nyamien vle isuti anze. Eni angabo betrabe un ase. Anze be nya jama sangabe tran li kawre. Jeme kusu be susabe unya. Beli ke ngabe kle e unkabe grenikan. Ye isusule ngabo be wasue ku duma klele o onu. Okrang abo asesion ke awa janu boawa osane kloduma sangawa be kleoli ke ma ewo e passe me flua se trafo e juma di olelo na ekokle eduma akpaswa ngabo be kusubelie be ngaba fa be won amanya mi o fle be klebelike e fle wa ke affermissement be amanya mi vle isuti ke jasimbole o ole ya symbole son kebe se ke avril sera ichemba ensan lele bo faju ichemba ancien ye eni asomu beko ya symbole ni ye be ko bo ya sonio klonsoan pole su ijevi akpaso anso ovioa asukla koma sango wa wrin ke kokrun ke aswan juma so ibo so bo ba nkla koma osatili ke klako osrele nkla sumabe Sani asran vieli ka bobo mo se trale like klanga bo ebe fama asran iwla gwa se isoli ke e kla efa esuan juma sombo sa wan unu deviemu na usanu na bejiji nu klewa e mami ngo soan madame Kwaku Priska i animero ye ma facie amunyunu ye 07 08 11 34 21 07 08 11 34 21. C'est EFA numéro so, na c'est EFLE mami. Ça vient me ole ojiji nous okle. Alléluia. Akpa swanga bokuma. Besiesie anjawa direction des cuites kumbabe amanya mien vle isuti. Ke nyamien de nous nyamien juma di fwe viemu be unde. Bo ot betrelia se fluasu. Iso flualie mu be o. Asonu afan fluambe ate ore bo o ngwale se gra e un tabliso nyamien sran Nehemi oni Esdras oni Moïse oni wafanga bo efa e plan anze esiesie esrewai e mam nyamien mamale awlolo anze kusu wafanga sran viemu be mani be chelelie bible nu anze kusu srele 30 ans. Parce marathon de prière. Ils sont floués, c'est égrain, à son nous, ils clouent.
frua someole e kra e faviena wa uka e nyamie isule nu ke e kengen soy ke nia e television su e unke frua some dumai osin ngari akusu akpaswa ngabo oti e unika niale akpaswa be wa manya mien vle isuti e ken wa titi sravie mekle libeduma anze kusu awon aflanu e unika niale akpaswa iwa fanko ekun oson chat social o asonuwa savie ole savie wa inu ya ruo sa won savie mewre be kle fruwa be sie asonu kunlo be ngabo be wa femisma be bongwale jajale ngabo wa sonuwa Kenya tableau sonsu e wike jasime osu akra nialo anze kusu tra numéro ngame ase kwa fle be jiji no cleo 07 57 09 71 39 07 07 56 04 45 07 09 69 79 22 07 57 09 71 39 2 fois 07 56 04 45 07 09 69 79 22 c'est Efa Floa et un numéro somu et flessu et unke savie meole bon bejiji nou be clé et unika niala paswa kungbai be wa manya mien vle isuti ke uruli stranga nu amuyachi ke uruli février stranu iken klikli lele wo faju anu ma boti chen babla oni mo kwe ken kasien kale ngabo ni fatake enukutani otisika kotokunkun e unke le klate kangan vie mu be we sanu ni anu saniana se akasien za won savie wre ka sonu vie ma e grana e nwe baba ni e ma mi ngabo be ongwa lo meun sa so be jiji nu wa fanga ko tani na iko kra iko sujuma so su eko wo enyu ye ngali oti asena nko enia be ni melika enia ngabo e be dile bobe wa sonu wa fe obesu sange be niama be afenti be clen be ngwan be manyamie boy fle be wa ke OPH enia somu ewike blekun wa juli pokun be grani be like kle wa yi wa favie be urule son be uruli afwen ya urule son nyami anvwesile nu o elikpa isonti be akrunjwe nu be akra momo be noa ya be sinya mie unye be yi nyamie yaye be kanvu nyamie ya be rie e pasteur mu be mo oni be bo soale nga be soani sien ya singa be we sanu mu ye manyamie ikulale yamvwesile isurale nga boti stran kuli angle mwi kafi wa fite fasurale sonko manyamie ukaye famille Jésus du manu amen. Alléluia. Manyamie ora isufe blansu Jésus de Maïnou. Oma blenga wa juye kana embo waba ifali akpaswakon ekrili amu. Oma isoti yifle ye cellule Bel Sahel onikael bebobeti Céline Sonou ajale difwem kebe blana dekaba ubenoy be afitisu. Alléluia. Nyamien vle nglomo e amoli que Christ Jésus du maïnou. Manyame bobo ora mesu. Anglo nga c'est que anglo nga février nyamien fanganu okombe bolier otkabe kanye bonu. Celui nga fait que Bessaleel on est Cana. Et be palier que otkabe boti asonu et dinu jumao. Dumanti apopo mais nyamie pri fanganu aun ebo nenga we mais nyamie fanganu e kwa dili dumanso isoti ela nyamie yase Jésus Christ dumainu ngabwe nkan bon e fa lo aye fanga yele ke ande cellule ke éthiquement be jagali ke o tranle e bobo e fanga male tio nyamie vle o akpaso nkeni be kwa sia e ngba
Yes, et comment cellule o esena asonu nu bakwa sio. Quand debe quand cellule nde miemo be krebe du mosoli kusuma be comment miemo kusuma be wa paswa miemo be su esike cellule lo kusuma be comment je ande se nde pao sende teo oto e afase na sona kwa sio msramo anyachi ma eloye unfanga kone akwa na jumanga bo nyame fa man yeke din yakwa dinti celui no o ma fanga nge srela mesu nge me obe kuma be lenu okwa ma fanga krisifwe nyame mvre nglomon denga bo e celui nyon ele bo e kan klamo yomo we anyachi ma ikwa eloye unfanga kone akwa ro celui ndumanuti Jésus duma inu mo iso ye ka e kusuma o be kebenga bo e be simbe so be lo abesali kakun okun be fa nge fa ma asonu na le yanga fa kelengre ekpiri enyani ekpiri sakwa mais abre bani ebo esi akokpiri mais nyamia fanganu okun ke lo esa ekwanya sika krokun ya nyon krokun ablusia ni ama nyamia kuri mo ama asonu nyonsu efa esi kakan efa farama ama manyamie oyamo dia yo Jésus duma inu amen e kwa boda esmabe ibon kleke kanze etikanse se ele akwe ke edinyamie djuma ngabo isuzuman nyamie oyo ofamai ye isin fafikan lesa ma emienyi na yo asonu bo alo asonu alobo asonu menu ma kanvle oye nyamie ilie oma ngabo e baba mu be fafi nyamie ase na lesa e baba ni ma mi vie me kusum be we be la nyamie nyase be zi nyamie iya yele ke nyamie o irisa dans vie mu ofa omanimbe yo iki kristiele e molie yawo amlan Marie Rose iwe ola nyamie nyase o si nyamie unye yele ke nyamie o sese I alo sin ilika ngati eske sin ilika yele ke iwaya swa kansoli gaz bokun iwla afilisu o ma nyamie ma ngabo singu ke oyo be kwa yale sunde pak bokun dikifi wa juma isoti o si nyamie unye ola nyamie ya sinisati sika kurukun nnu alobo asamoa oni akpaso ankla be wen be la nyamie nyase be la e pasteur Kara Daniel oni ibo sonfuemu be la chorale Jacaziel oni asonu pobo de bamekla be la BAC Jésus idumainu BAC na la yeleke blengabo anangama flali mewa blale asamoa opportune nke asonu wa yakimabe ngaboti favole be favole be isoti be la nyamie nyase be si nyamie onye on be satisika kurekun nnu yesilie kwaku oni I osufwe oni I alo be kuso me be la nyamie nyase be la miase ye nyamie okpuni suke iji okla fitenu bokun ofitelu nu klama isoti wen ola nyamie nyase osi nyamie onye eleke nasrangba ye ke bla okoto aulie oy popo sanvie be kpaki nu senga ilie oyili klama isoti ola nyamie ase osike nyamie ya yo li ofamini yo isoti osi nyamie onye oni sati sika kurukun yakon ma asenda oni kanvle oni mamale oye nyamie ilie iwe kakle Israel fwe beke mambe mamilike dikenga sra be ma na me ikunu fwe su amusonu oma isoti sankon ngabo asuzuke ande afable nyamie nsro pake ajasu pekun la nyamie anse ngabo nyamie ofamani yo bo ande aso afale iya senti ngabo asuzuke afama nyamie jasu pekun tranu la nyamie anse ngabo ifable
Et quoi, c'est Jésus de Maïnou. Oma ancien, il n'y a pas de blague à belek beaucoup nous. Les yégois, les tchelemo, beaucoup n'a boti vitri. Mo odile, n'a pas il bien aussi. Les yégois, ils blousumo. Beaucoup n'a pas il n'y a bien ça, mo ya fadi ya fiele. Enveloppe n'a pas tchélié, mission sous. Angabo alien ou ça nous kaba, à la face beaucoup n'a pas affielé nous. Masro nyami, blemwa musa. Na matu anwa o, asena na matu anwa o, na matu anwa, nyamye asena na matu anwa o, asena ti nyamye na matu anwa o, asena na matu anwa o, na matu anwa, nyamye asena na matu anwa o. One.
Bedengble nyamiebo la plai. Et quand vous voyez du maïdan, on s'est dans d'angabo ayo bemti. Oti krewa nou ande nou ke jete ou fwe ni sika klein osanwe wo. Ye waye ama. Baba se wa mama e se kusuna ya ma ovie. Ngwen mi kli ngabo mam be fa obali ya oye. Afinye leke afamani betio. Isanti esre oka rabesu ekun emie Jésus-Christ du maïno. Comment on s'annonce oui, fakebe ekun emie Jésus-Christ du maïno. Ma ngayoyi ma ewinwa. Ke eyoyi akusu ayomai. Yo sona ma onyamie odumanfu. Ete ko yino tingaye na ka sandi ni amujwe Jésus-Christ du maïno mo eso. Amen. Alléluia. Et que la grâce Jésus nous. Oma nyamie il y a boy malais obviement. Et moi ma nge kula bo bede omie be mama anangama. Ils sont ti waji enyamie iya yeku. E wa kan vous enyamie nyeku. Ils sont ti e flay ni manga bo. Yedbe to jweli kawle adonai. Yedbe wa kan vous nyamie I likawle. Alléluia. Alléluia. Nyamien vrai et amori kenglemo emini et deux fois Jésus-Christ de maïno. Sanglo il est flou no quand kleke. Dike kula ngabo nyamien jilibe ngabe onglolonia sien soa. Ngabe ozwe nous kwa. Otilibe nebe selike mama malin. Oye bien oti bien sou oni boagban fling berie. Il sorti ekuso ba eti close na ba nyamien jili ofa librele maniye. Beaucoup yo le ino ma jaso na ifa mama malin ifa ima nyamien. Alléluia. Hey,
Otisu. Famille bientôt, oh la maman les que condrosa, ma mémé yo. Famille bientôt, famille bientôt, famille bientôt, oh la maman les que condrosa. Famille bientôt, famille bientôt, famille bientôt, oh la maman les que condrosa, ma mémé yo.
Wenga nyamye sidiole, ne mama le otuo no ao. Nyamye ja ao kwano, mama le. Yeah, yeah. Nanagama, Mama le otuo no ao. namanagama, mama le Otuo no ao. nanagama, mama le namanagama, mama le Otuo no ao. Mama nyamie mama le otuo no a itia ma ye ogwanu, itia ma ye diala jo. Yesu asra nyamye kasien. Yo mie, nyina blale osie. Mie, blale osie. Alilo nyamye kriye. Yes, alilo nyamye kriye. Nyina blale osie. Yo mie, blale osie. Yes, alilo nyamye kriye. Alilo nyamye kriye. Yes, amwabia wo. Nene mo esu esre o. Afa mo esu esre o. Alilo nyamye kriye. Yesu nyamye o, kebo ti bama e. 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 Yesu nyamye, yonya egosu o. Yesu nyamye, iyora esu o. Yesu nyamye, yaku etiale o. Alléluia. Seigneur, masra qu'on fait ya kunda na ofasie ya nangawansu o me klasu na o nyamie bobo bi yanu afin nyamie ga ebeli nyunu o ti akluye fue nyamie son o kuweti ale o sasai nyamie son inde sike o isru ko izwen on isna di antiako o moni fata ken glolo on yasie so ani zwen me no ni ke mi krakra be mama nangama be yedu madan ma e yu nyamie idu madan li kalwe ati nyamie like kra kra koto obo ati nyamie o ati nyamie like kra kra koto obo ati nyamie o Jésus like kra kra koto obo ati nyamie like kra kra koto obo ati nyamie Jésus like kra kra koto obo ati nyamie
Atinyamie, like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. Nglola nyamie, like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. Jésus, like kwa kwa koto obo. Jésus, like kwa kwa koto obo. When I see Gronia Sienio, like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. When I ma cross na mo begua o. Like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. Aja sobe kwa trama wase o. Like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. Akeba uri amegua o. Like kwa kwa koto obo. Atinyamie o. Nyamia paki kenje nuo. Akwale osa to fama o. Oui, atinyamie o. Jésus, like kwa kwa koto obo. Ye mama wo, ye mama wo, ye mama wo, Jésus ye mama wo. Ye mama wo, ye mama wo, ye mama wo, Jésus ye mama wo. Ye mama wo, ye mama wo, ye mama wo, Jésus ye mama wo. Ye mama. Ye mama wow, ngola nyamie dae. Ye yiwa ye o, nana nyamie kriye. Obo ya magwa o, nyamie e mama wow. Oba ye sra meye, ye mama wow. Wa kriye ne mangusu o, ye yiwa ye o. Ati wa fabie biasu o, ye mama wow. Ojale takasi eso, nyamie mama wo. Ngola nyamie dae, ye mama wo. Ye mama wo, ye mama wo, ye mama wo, ye mama wo. Ye yiwa ye o, nyamie yiwa ye. Ye kavu wo, nyamie mama wo. Masra kumeni isu. Nalike kwa bagye yori botikpa o family o mene suna o mama nyamie ye yiwa ye o glolo nyamie da e ye kavu o asasi nyamie kriye ye mama o ye mama o ye mama o ye mama o atia o kambezu be wate. Ye mama wo, akembo uri mo begua o. Ye mama wo, aye maklumpa fwe be wupa o. Ye mama wo, otebupu afwe be nantia o. Ye mama wo, ye yiwa ye o. Glolo nyamie da e, glolo nyamie kriye. Ye ye mama wo e. Yeshiwa ye, la waseda, Yeshiwa ye o, Baba, kambu wa,
et la wase oh. Et quand vous demandez, et maman oh, 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 Jésus et maman oh, et ah, et maman oh, et maman oh, ça va, et maman oh, Jésus et maman oh. et maman oh, et la wase oh, et maman oh, Jésus et maman oh, yeah 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 yeah, Et maman oh, ah, et maman oh, ça va. et maman oh, Jésus et maman oh. Yeah, mama, oh, yeah, la wase, oh, yeah, mama, oh, Jésus, yeah, mama, oh, yeah, 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 Et maman ça oh, va, et maman oh, ah, et maman oh, Jésus et maman oh. yeah, mama, oh, baba, yeah, la wase, oh, oui, yeah, mama, oh, Jésus, yeah, mama, oh, yeah, 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 Et yeah, maman oh, et maman oh, et maman oh, Jésus et maman oh. nyamia fi, on y en sait bon, ati kumba tenge, ati ngwa, ati krale ati anyonya, ati bajale. Nyamia sulai, ben blauni nai, be koto abobe tube famille klem, be ji obole. Be manque iboti 100, bon fier quand ça ne met on ne met non. Ma anyonya quand vous l'avez en sénat di demande à yole, oyoilie ye okeilie. Asia soit ebo adelie, ba frère ye ka di ojumai, e kusuf e fa enemu e u kabeli anso, on est ange beli asu kenyo nyamie, nyanyro, nyamie, nyanyro, nyamie, nyanyro, nyamie, nyanyro, nyamie, nyanyro, nyamie, nyanyro. Ani sans fatatio. Ani sans fatatio. Ani sans fatatio. Soyez soleno. Soyez mamaleno. Soyez ngaye soy. Moyo quand vous l'aliquez. Ye maman malenyolie. Iboti nyamie wai. Oponda la miosei. Hey mama wa, hey mama wa, hey mama wa, Jésus hey mama wa, oui. Et maman oh, et maman oh, et maman oh, Jésus et maman oh. Alléluia. Si ani nyamo mae gwa se nyamie ya unjwe inu klamangle muye. Yo ngalie siamo niamu ani akrovo ekpamu. Minia ban, minia bien, minia bla nglemoi nyamulike emie Jésus-Christ idumaye no. Manyamie ma amu jamu fon. Nyamie ma amu ragwase. Nyamie ma ngro nga yaulu nuye moti iken klikli mo ele ande mone chen. Nyamie fa yelike kla nga yobemu inu klik Jésus de Marie no. Ngati ya oli adunde ngati surale. Bon façon dia musungle moi. Boyen kundeke iso surale nga façon dia musuye. O jamu angro nga weno. Na mu pajamu anwa mu fe. Lele nga angro nga fa vie me anyroi itran pajale no. Akomi imaso anyroi ye fani. Na nyame de manya kan vule. Angwano Jésus de Marie no. Amen. Masura le tramu kokla muso. O tramba mesu. O tramo jimesu, amu mesu, amusanu ba mesu, amusanu sana mesu, o tramo juma mesu, kamu tua jare amu koma amu bai, masura le transu, namali ke fi o tua musano, sange mamu jamu fom, tu pache tete ngabe fiesi kai, be jaso aronu Jésus de Marie no, nyamiema amu wamu fe, amu ragwase, ya sunyamie, enfant yamie de ma andiamunoa, Jésus de Mano, amen. Nglemui
Quand fa kan nyamulike e sidia e baba sune dans kra Daniel o yamulike vie quand ngamo o loy o sure no frero mai krema nyamia wesirei o tran isuklama kana ya su nyamia da sui savie mewa mo e pe unra anza e fa esi nyinu o eso su jajala vie mbesu ama gwacha fia no ediri juma kaka e kon kai fa etitinza e bali asoni dike ya ke Israeli nyamie koku nyamie rima nyamie Isra pasteur ado évangéliste oni benga nyamie fa be fa mei bo e fa ke be bojasi anomosi fueke be boli ita wa oma be oli be ko dili juma soy nyamia boy juma ibo oni Isra oni benga fa be fa mani be mu isoi okleke juma osukwe yinu ye o yinu kole mai kokra Isra mi mabe na juma so tike na ngati mi fe Isra fa bale mai de manfuwa jeje et de mai no e nia bla ngamwe ba beti talwa mo be we ya fien e bolijation ake be lebe anya be fa ke e maman boti e baba sunetana e ji o klebelike oni yemi Isra adoni e baba évangéliste Emmanuel anja soy o yali suklama ka be fe ya ken fue mo faju andenga we engle moi bless onyeri pa e kuna ka ela amiase ela e mami iase nyami Isra be u keri juma so idile no ela be ase ye eni abla be balimu ela amiase amodumanu ye ora mu fanga kendenga mu tiri likenga mu swani sanga mu libe isoble ye no antranu ke sika okresa ye benga mo amokra bama usura mu fanga ke bla o fra jumo e boso kasie wan isoble ti amu ble ambla na wa sonlike ambla na wa kunde nyamie nia janvier c'est atran ronu c'est awu ajanu sa di juma elike vie le so ngale me kokranyon kenga e ba so no wan e kura kaman dengba wa yere ke blen juma san ke ko me un ble kenga sama e o loin e kura e sonlike kande kaka e fable e c'est Isra mien iti amo fonga ulale ma mie so amobo je demande ma o eso amen ngamoti e isu trane kwatan sain ti isu tile ai masi yanga balen ye e yeso sai inowa oma esura e ufanga ka e fa e créer de matiti sai ka ko ena nyen sesirentio afi likanti inumbubulen sang Pierre Moïse Jésus c'est e asima e unoi na ya sia kenga me benga be soni vara ke be tranwa be tra afi e titiso sange kura ke andere nga ba benga ba so ba tra benga wemu yese a me so ko isesire imi isa iti ma e yo e créer do mai na ya kura mu sesire ndenu e ko na blena e klama ma e ke titi dien santi nga wereti e dencheson nga e kelin de wa e ko ai masi jole ke e masule nga fa ju ya chen e ba e sonlike Isra amien e ba e sonlike Isra amien e ba e sonlike Isra amien iti ma e kokra esisi eun na ke chenjun ma e bla e bobo jole chen eyo e mama e baba ni e mami nga be ti ande cellule we andili juma wa klama e ammo e baba surintendant ni asonu kpongo e kula nga be so e bom be dumanu ya ammo e ammo ni juma nga mamu yoli itikpadan ama soma sanga amu yoli itikpa benga moye be kleli be duma moye amu krampa mai iti unfanga wurale ke baba mu jowan iye fe kpali esu yele ke kenga e sisire e asonu so sange lolie e sie un popo se savie juasu ken de fesa anze nde yan le bobo na se vienu e sa son su loy ya e singa moye be ti akpaso asonu konga e be arobo menu e quartier menu yoma ya be no to asonu ntinu akoko esubuya kuna yusisi ko iti anuase iti unklole iti yame juma dire iti dike soale oma e amoni juma ngandiri yam kranga mo so selune menu am fafangana am famu an kai baba meso e mami meso e baba e mami pasteur Felicia oya molike oya momo onuma wa sanga iyanie iwa ora musu ye osre ameke ma oyuna jumanga moe andi owenyiro titi eboli kasiewa ye eli saviemu ekeli enveloppe ngamoe iwa fa ebojasi
na afwe etaka sonu nyo e ukawalianso Jesco ini songo kai kani amuja soli anfali antalinda ke bobo korokun ya lele nga faju korokun nyoy anjeli so inoa ye nga eli iti angro nga vieri anomale ilie andenga we ngati masi angro nga lien ya meso envelope lien sa kana ya mai nga eli février no nso abo so jasin kramu ikira manyem botundrundu sange amatina nkpachi no afi iuka ikrokra iti siani nyemu ingama eli angro nga senile noi iwa fanga fati yauye benga be fali kodokunyo envelope sika ino ngama eliye kodokun ya 100 kodokun ablanchweni 100 sange envelope ngama benga be fali kodokunyo be fabe ibali igululi iti kodokun envelope yakon envelope ablanchwe ininguna benga be fali kodokun noi isika no ngabe ndanga be tali ye kodokun ya no kodokun ableseni so envelope ngama ibali iti envelope yakon envelope bru ni na ye insansi ikikri sroka benga be fali ko kunyo nyolien sran kon fali ya envelope le no pona bla itranli no sran ko zumalia ko nkon itranli no benga mo be fali ko kunu lien kan va kanisa sran kon kusuma ke fa bai ifali pon ntwe iurali no benga be fali ko kun blui enveloppe ino ndanga betali ko kun ancien ko kun ablecien na mukma asia sangati ura no ponu tue ali wa ura si kole atrekpa inwe trangale sa ke blem fa jui ali bo savie juli susai emiasa iti rano meke ble ofre ngame inwe makra ma yese iye traso navske nanya mie matole navske sa mianio iti na mukpa angwa murasi esko ya miesu ngati ko kun blulien iye krokun maboke ko envelope nga selisi ibali ti envelope ablicien ici benga be fali krokun ablai ndanga betali ye krokun ya 100 krokun blanglan envelope nga bali ti krokun ti envelope abla ko sran kon fali envelope kon bali non c'est pas là-bas ko benga be fali envelope krokun ablenulien inonye krokun ya ntwe krokun no i envelope nga baliti envelope blue in so o constant kon fali i kon bali moti ko ko nulie fali ko ko no orali no benga be fali i kase mo ele ko ko yai inu ndanga bitali iti sranna yeli ko ko yanna envelope nga bali iti envelope na ili aviefi akamalo kay ken bay bonus kanga me abai mo le donga suma yeso afa boja si dikanyo nga ikendele iti sika ko dokun akbi 100 sika ko dokun ya no kenu ngamo esi i fa envelope chewa i bobo iseli ke ma ko sika ko dokun akbi kon kay fa yu ka ko dokun akbi 100 so ni ngagwa so ai sika ko dokun akbi na sika ko dokun ya nyo ko dokun no moti sikanga mo enyeni moti février jasi bole asonu nyonga yenwe taka inu sikala enyeni février no lien yeule ande e ache masirie am kranga fali e amumo e lamonse am ngama fama e ura e krai unfanga sa kana ya julo am ngam fali nkuna kan jasuna unramu gwa na ma chandelie na ma minyinu am kranga jasuna an jasuna nsreme miamu mamu am ngama fama na ka bienu likio nska afa sange benga ba fama un rabengwa kan vie am ngama na fama vie masra me mamu vie sange bedma benga badma bae mendma rabe suka maisre amie nyamie atikba anwesra ngamo osuani satininge asuyaki me mbaba ni mami ngamo ebe oyemoi enwe taka sonu likanyon be fali envelope be fali sikabe urali no kay fay dijuma da somu oma ande donga wensui nsu stra fama be oja si fe ibolentio kama be li sonti nram no mabe kanyo akusuma bobe unja si fe
Ken abe trane, ken abe kole, ken abe di jumale, be awro lo, li ka kura abe kobe kura be sui, ye sofa ma be ma me su be ji me su be u me su, be gwansu na be nyinu ati, otike dan Jésus de maye non. Yo be yo na be un job fond. Afin on en dernier occasion. Quand vous l'êtes sur lié, et bien Jésus-Christ de maye non. Amen. Maye gwasi. Am nga mo kusuma en fali. Mo ama kra nyeme ama urama no na kan fuo nso di ma jole ka fi mo afan awon etio sanga juli e gwa nga egwa e fisi ma roro nde etinku na kan sira me ma obie am nga ma na e ma vie kusuma nsira me ma mo vie e kloklo nga e nyame sami e yu vie no ikiri nga e kan wa wonwre sanga like dai we yo eti am nga mo afali ama kra fama ma bama anze ama fama vie katide quand tu as dans ce miement nyamien fa manga be fali enveloppe mo ba kra fama ba mai on fa be nya cha sanu yele ke be anwure kaka be kru kokun ke bren joyi ba kra ba fa ba bama ke vie o afanu isunkun ro bobo baba unsra on fa ma be kanyo go ba tinya mie boye awon stranga mo ya woni jaso ka elike fama ba won sofwe adinene ye sofa ma baba ni ma mi som famille Jésus de maye no rabesu na ma ngama be yo bebe ma e baba ni ma mi ngama kusoma be na fama be saba na wala ma noi usra fama be vie yo na mami ya mi ekli e krokra e fa isai wala juma danga we no na mami ya mi ekli odman fu krawo ngama esuo e ma o ye rabesu ya ma kan vle nyok matien olie Jésus-Christ demande mais ils sont amen mami ramusu ya mami osomobo oma likanyo ngama ewe etaka sono enwa ondeme kanensu jesko ali enwa o jolensu ali bi tinkran yu afaga me afasie e aka ekra musange e fali asonu so akon e fa ekra mowa boy nyame me kokun nyame sran ko fiteliso se amia uka ifada ke e feso li kai nyeso li kana e fa itaka lo asono e un jole bi kokule o ma me sre amia na me so inu ayese inu ya ngati songo bwelen sulo kusuma nyame sran adonimi wakeno e oli meri songo meri lo e ko ni awasran bi meun e ni be kokoli yale ka be uka ina enyalika kama tilike zo aboboy ifada ke e sieboli kakon kay woli ba boa ete nyamie sutike anoa kon lo fa mai se nyamie ukai e anya likakon mo be fa be mai sanga be kwa yeso likano likan fasran ya no sange kamon itia elien ile noa sikamo e kan grunju ifai ma ikura ngame ebobo a ngawe ifai diso juma ngale mo kai ko nya soli kamo e onule okunya ezukunda e bobo ya sie nye esudi juma nye ko se ya mi okana nya lo na lo i ekpadan eti me fe son kokra ifai ore ya sanu e osu se ya mi okan e ayan ya bobo eni pengbemu e abu wan kunda i wa fanga ti sesire e asesie ya mi okaka bre ofrenga ya ke hunde wa ekun i ke ya nya soli kamo na ekura ya sonu lo okun ingati jajare ifai esia munyunu nya esudi sijuma ma mi okayo Jésus demande mais ils sont amen et meti siene ngati masi anglorien e ache enveloppe wi ko kun si kanga mi de o ma benga mo be kun ka be fa ko do kun ya enveloppe ja symbole su ngati masi anglorien be ma be sansu na ma efa e ko ma be blede clamanu ko do kun ya masi anglo moi alek ayi ko kun ya afaso ja sibole ni aso nyonga iteke ibo se so fe wa mesanso na ifa ikome ko kun ya ejra ko kun ablenu sranga klama ko kun ablenu anglo ngawe noi o mesanso ko kun ablenu ejra onieme tele kun ko kun ablenu d'accord.
Et ma mère Fabi. Ah, d'accord. Kolo kwa bla. Ango, enfin comment bi. Kolo kwa bla. Masi anglo no, ma kolo kwa bla, il faut soin. Yasi bolen ibo. Kolo kwa bla, et susu nende. Et fait un bla fin oti sa chingi. Kolo kwa bla, mai sa mesu, na il faut bi kei nende. Kolo kwa bla. Kolo kwa bla, kolo kwa blue. Kolo kun blue ben abe fa kolo kun blue mambe sansu na ifa ko mambe anfa ko mambe ke ko na inende se mambe fite ike ben abe mambe sansu angolo nende kolo kun blue bien bien mewa ça vit d'autre regardez ici. Il n'y a pas 10 000. Il n'y a pas 10 000. Bon. Vous allez, s'il n'y a pas 10 000, ceux qui ont levé les mains là, vous allez discrètement prendre leur nom et puis à la fin du culte, on va les servir gentiment. Voilà, prenez une feuille pour recenser ces bien-aimés là. Kolokunu, enveloppe Kolokunu. Et bien, Kolokunu. Voilà, on va faire la même démarche, discrètement. Afin, voilà que. Et soyez efficaces comme d'habitude. Allez prendre discrètement leur nom. Discrètement leur nom. Kolokunu. Mami ramusu nyamie aukamu. Allez-y. Anga mani amsabu ko kumblu okun ikasien ko kunyo be ifa ko kunyo masi anglo ma ko kunyo ko kunyo avant chabe Kolokunion. Kolokunion. Bien. Parce que Kolokunion. C'est un cas vieux meulé. Ya, mami quoi ça ngolo. Kolokunion. 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 Aïkba. Kolokunion. Yo. Seranga ko kale yilien kura yi seranga mo kusuma ka fe le nga mo anglo favier. Il fallait ça. Mon étien, il fallait pas. Mamie, oreille sous, je demandé non. Yama, au soin et beau du mangawe, il dit le non. Oma, aïma si mon étien, anglo gaya, grounoé, il mon étien yonsu, qu'il fallait si ça, à son nom, c'est, et sang. Et baba Mélier, et ma mère, et ma frère, Taramon, Bélier, et ti maintenant, et nous, dormons et sibé. Mais bobo e una ma bless on yekuna ma famai ngati ndeka se mon kan e sikba ko yami feli fabali ya fien wa boti yami isran boye yami ofeli odiri juma mo afien yami teli sasu o liam sukro juma ngbaso isulo yami ma awe unsu e unsu gwale no isoni like ya kaka soni like mon ko ju afa ko il faut da ke be sa be nia ande akbebo na sran vie mu be ekraise be di jumanga diri be di jole na be kande kon be waso e baba soin anoma sin jole mlanga senine
et université dans ay fleke UACA et baba soy o dili juma dans soy e ko kray fanga no e oli ko soni ibo o ma juma o eli ikpada ngama eli like ablasui e baba nyani like bru oni inso yele e baba pasteur Ndri Sinclair e sinya ole o ma e baba ngama voilà, yaoule, o mama mien oreille sou, ye ngama nyeli nyamien, oyo ojunsu mamo, je demande amen. Blofon li ki ambe fleke master. Ye baba na nyen yo. Ka fait licence wa maîtrise master. Nga so abesi yele doctorat. O mama mien inama esi onyen fangana oye no ayikuna yamien demande fo. Je demande amen. Si ma iti nyamien den sram ka ma jasuna e ba pa okanga endenga e akanga o sanglo yilen d'être con ima na fagrin ima nu mizan nkle fwanga mble amu asonu songa be o azime inu manyamien bo le lala bo kalen ni iwa we nsobo beo ibia inyulen oni Jésus Christ bo kande na ren bo ti nyamie iwa pen bo iye oyiri kelen bo sie asien so famiemu bo ma anya ye ma amu jo amfo Jésus Christ son cloé ofeyu yiri etite amen amen. Yemi envoie sur les trames je demande ma iguasi a un Dieu non clamant. Ma edit juma ewa nyuna eminya mien ya nyanya sesin asono. Ngamoti ndetre isama ngande nyamwe buya kundai ekenuli kauren yauye ekula kachike edit juma ewa nyunu ke nyamien sofwe musa. Et dit juma ewa enyunu ke nyamie sofwe musa ye nde danso ngamaye ya fiti sulen wa fanga maye ebuya kunda ekura ese ekpaki no nyo ye ebuya kunda ekura usa kuta kikike nyo wa fanse sonzon fwe ofada ke o so nyamie ewa enyunu krisi no wa fanga ma oso nyamie akwa enyunu krisi no wa di juma wa enyunu yi quelqu'un y a mis des trai o yisa dans son menglo ino ingama finu kikri fite nyele ke nyamie klolier e ba eti son fo andai nyamie klolier I klolier nga fa klolier ti I falie fakati I mamu invle no fo I menti eni nyamie yakati sran moi estra moi so ngama nyamie yakati mo nyamie klolier ti I matike e so nyamie ndek bore ngama itrea si yamende ngankenu esu nyamie ini eso nyamie ngbatia onu nga esu kandangle hu yele nyamie isole kai kandanga we e baba ngama ni mami ngala be o amunu kana baso Jesus no likinga be fleka be su solike be sinunde ama nyamie isole inde esu ke wangla mke wafanga edi juma so eko na nyamia nyanyuru engwano krisi no yesu buya kundanyo isoi taka nyamia klore su kebo nyamia klorie mo fa yafa kachi wa mutin e klore so nyamia e like ma nyamia e tondo nyamia idon itetre ifre ni klongati e kla esoi sauniti afinya mien klolier iklore me ikpoeti iklore me tolie igwakban klore sontin yakati nyamie ivlenu sramu klore sontin yakati nyamie imamu yawne su sram kebo nyamie ti nyamie lenti iklore soi afi se kuma fin male anza je fin male boy ma klore na iklore soma nyamio yele ka nyamie klore afa tegwenu
que imam ça. Ça on y soit son enfant taka. Ben on sort on dit ma quoi nyamie sole no. Et ça nous est où kukanyo nyamie délier satan itimino et bien Jésus mojanti. Jésus Christ mojanga mo nyireni mo gwali asesuma utuli nyamie fatiri jumada anuma se Olivier Mesu. O mo imoja sorti o délier satan itimino afi satan le timi satan ne kurare satan iti wa wenu likebo si esran bo kana sra so esran bo le saki sran bo kusran sange Jésus mo janga mo inyeni iolime enyanieti satan itimi inu yeme exeke satan bo eti Jésus mo jang bo eti satan i mo janga mo bo eti satan noi oyoma enyanieti satan ikolale ibo anze isano imoja sosoy ifangan dangamolei itimi dangamolei ikolale sosronga molei ti satan kula jina menino likenga mo ikla eke like tevie like sosrovie nyanyire like vie bobeni ko okoma boklosna kula kula mei bobi kula nyama kula le isu bosika kula kula mei sale nyino okleme satikpa okleme sanga ba nyamie ngamo e feri wa babali kungba che imoja san yo kula kula yi bosran fiasie ngasu kula kula mei yele sate mie Jésus kungba che ye kula satania ikungba che ye kpo satan itanyo ikungba che ye sachi satanio imoja ngame wai se kula ese itike arenda viesa bobe fabe wa elike viesu moko kwa reson pekpeli ke son pok kana tiri ke son ti kukuru se anwi idopo sa oni tio yele ka renga be fabe kwe so li ke sui areson ile ta arenyenda mfa suzun li ke kan kon e mami ngabe ya cheke bai amuli ke so be fleseli aundeke kebe bak biya agbai mo bak biya agbai silenga we bobon ela mia se afi manzima jusu sanga emma minga mo ibobo le nui keko fa gana danze gana banko sire afak pita agbai afa uranu moko kiata akukai ka nwinga me osusi eke isu biya agbai sa gba moti gbogbo gana nyosa kabe fase ke viana me onsu avie agba isano se ke ko vi agba npi inaviema ifoda ke ido iyelekeleke na bakra miano na aye kekreke na bakra kpupusu na ba ore na ba na baji se isinu ba gwa nuzwe na ba fa talien ba siesu na ba fa agban ivie ba fa kiafie amin doneo be fa be ki seni talien iafie okun ba fa acheke ba gwa no be dike kangulo ye nzwe ngre ikpupuwai nye be ka be sika cheke ngazaku kan etia we mboti se aklukaleji likenga me agbando popoy yele manya itirike en fasunzu a o nke so na yele ke Jésus mo janga mo ide c'est satan tikeli kekreke sa bo be sa fie ban e kwa ese itirike sunzu le yele manya bo do satan sa po ikulale ifie itimi ifie ilikenga le kwa fie o be kwa be yo afa kwa Jésus mo jai ya di so jumanio ke mo moja so di juma dan something e kura e sonyamie afi moja ima e wanti ke e so sa dan daliemu se ni niemu ngame ma ya ti mo e kura e sonyamie na e juma ga e dia wo nyunu na mi wa nya nyunu e gwanu yele ke nyamie fa e fa ka ki invle nu fue
nyamie vle ifreke straka yifwe mvle kai kan amende inwo benga amie kuri delibe beti straka yifwe mvle stranga yi straka ifalike iwure on ibwebwe on ile likeson isole lika iwolika son no ifesa nu ningemu isiesie ifa likenga kefa ko likeson nyui be fali kengbe be komalo likinga be fa koy ile nyinu itikpa ile wa iti sound grey sei na nyamie ndanu bobo nyamie bobo seli ken na ma invle se mwe fa ne nyamie be ko ba be so mvle nyamie nyamie bobo kle ne vie me ole anose la noi be fa koma nyamie nyinu ne vie me ole se be janu pa kinyo inwe na fa bawa vie mbe su inwe na fa bawa se vie un sandie inwe na fa ba mi nyinu se ivia e kokro be fa comment lo nengamo akbe chiro ngame ise akbe chiro moti yiro mo e kan niai abobo se be fa be ura be fa be suwa ofue ne yo se be fa be suwa ofue ura gwa se mo e ka be ton inen direct atankantaka nya ka mejenu se ka pisa ti gren inen ie fe inenye fe ison nenga makbe troi yabe fabe onyamye nyino afinya mye wenti nyamye mo nenyino ifara kali kenga faba menyino iyeri kekpa ye nyamye frɛ kanyo enga egwa mo kemo Jesus delue ni mojanti yakati isufwe eukasu isofwe ikleke engwai nyamye kuna ke kenenga akbe tronsa ningenga efa be nyino ifara ke kenenga akbe tronsa e kura so nyamie sieni e sanu ningemu ni eli juma kura na e fa ma mi juma ngadiam afa me ifara ke nemu akpe trosa na asoi ka be fa be so nyamie ni fat mo ni fatansa wa fanga nyamie fati wa kunda no afa la fiso ifara ke isonga mani amna ti juma ngamadia me noi iso infite weisa na manyamie ikunu jwaho siani niamo nyamie freka ivre ngati straka yifwe mvre se nyamie frason na frenson me nyo afanga mo nyamie kli abuye akunda dan straka yifwe strangba ya straka la blanui il est straka yifwe mo il est benga beti famille il est benga be ujo nyamie no que Jésus li montani na nyamie so nyinu pa ki le ju jangwa loin yeme el artisien e frère nyamie ke esi e baba e kura esu nyamie wa akura esu nyamie aworo lika kura ngawre akura sere nyamie yere ke ati otikeli koku likenga mo la numale nyamie menwati kenyo likenga mo aron eli nake isoni ke mo fa be basange ngamo ti d'entrasure ke envoie sile il est fantra mlai nganyame fama Moïse envoie sile blenu ye oye envoie sile nyome abobo bangwai yeti sraka yirelike ikliklinyo asanu ninge mga fa ba nyame nyiroi oti sraka nyame isole ininge mevie sanga kemo nyame tolio ni wakban ifara ke sole nga so iksuma o idike mon nyame nyino o ise ofata eti nyame infrenu nyame isramu nyame boamamu boy fa urei israka fa o sraka yureli kanulo stranga o sraka yureli kanoi ongu nyame stranga o sraka yureli nyame isole ke ngabe solai nyame junglo kle sanga kebe kolobe ccbu afi se a na se ayo afa coin ikemna alena e ke Jean Baptiste diensa afi kebe mat be so nyame junglo kle be nyiwa weno sanga se asia sona ae ningo akana dike Zakari oli Jean mo fara kebe wi eni anju bezusi akroa enwe minga ngwe njena nyamie nyino titi kama la fia ndenga kan suti ke fi donga so le na yaw bai aso jomaku abo esanza ikleri ke kan kon kenyo ke be so nyamie be ikra be ten ka matan nyamie sika so matan like gbendengbre asasirike o ma fara ke an yeni afanga fara kai na nyamie kulikuna join yese yi clan ande menga onu a benga nyamie fa be sie kpengben mo be o meme no
C'est fakali mvlenga we souffre mais souk men ça. Kana wa un boboy besre wanti. Bro mvleke demande audience. Besre wanti. Be ma, vira be ma a ele anyende. Yakebe comment bo ka juloy. Be wura ça. Sran vie me be kriwo ka julo wa fanga be ujo nyunu, wa fanga be si be jai, wa fanga be si be sai, wa fanga be ujo. Be kriwo ngale ngana wa urulo. C'est à où si on a eu retour, on décrit qu'il y a un invité. C'est si on envoie, mais ça a invité. C'est parce qu'on envoie un olika au vrai. Il y a les que à quoi traf, il sort mais nous n'a eu d'un ben ben. Il est atteint, il crée un yé isolé. C'est un élément. C'est isolé. Et quand on y a mis des liés, boy frère, et que isolé, et boussa sonia condamné du manga et dit mais à quoi on y clame. Namoti sanga face sous. Inyo sunu mwe oti sanga mo nyamende ngasuka inzole nyosu sans enfouin ini juma nga fa dima ya mieke solesa krisi noi il est inclé tinga sanga ti sans enfouin bo sonya mie bo mama nyamie kuna ke awe son na ureno zon d'être na imabla ni son ni ma abla ni na yavilie iwe Brenda du kay sonya mien aulianu na orenu greinu afin be kula ngamo nzu bokole be kunde nyamien ni be anwren ke kuna ke be so zanfroa ke si ça o malen kleke nyamien kuna ke nyo ngamo ekoye mo enga eti straka jifwe nyamien sofwe engwanti straka jilengwa Kanati natike straka jifwe ça. Kasi c'est ça c'est que straka jifwe ça. Stranga yi straka yi. Ici via le runike mu. Be fam via le runike dandam be fa be ya chisano. Afike koli ka so do loin. Afike banya mi so no ai. Afike besra nu ya ro loin. Afike sre mi ni amoy. Afike sisi savie moy. Nyamiole mo iwo me afien iwo guano kokun dijuma se ati straka yifwe bo nyame frake asoy yele kati sonzo fwe kramai ani aklo fwe pa nyame kuneke e sasoy naure waun sei grain fani no na ma inyame idumai anya kanvule Iwe iboti sonzo fwe moti straka yifwe wafanga moti juma na awe nyroi na Christian nyroi inyamie sole sonoi ivie nga onu ekun yeleke isofu nga kati straka yifwe oti iboye ostre me meni amu mo ini ame kun be stra me be me amu nyamie ngure ngati iwe stra me me mangu stra finement boye ali akla se ke ni ntran yeli ka ofre nyemia so ni sa e so wa fon be so na ke nyamie jeje so nyamie de ngwe be nga beti straka yifwe mo be so nyamie be straka yile nui be kama na orenso be kama sata ikulare nga Jesus mo jamani Yesu be kama nyamie ikurenso be kama nyamie vre nga moti straka yile vre isu sanga be sre nyamie be mango ofada ken sre nyamie mao ofada ka sre nyamie mami se stran kun sre nyamie meni ai o le bleke onde o le ble saki on o le ble fifi o le ble saki duma nga mie sieli iwe sre nga moti straka yifwe bo sonya mie inyamie juma dile noi ofada ka sre nyamie me inia na inia tuma sre nyamie fa me ania akrofo ekpamo se ti nyamie isofwe bo eti straka yifwe likinga mi klikunda esanu juma daso idile noi ikwele ka sre nyamie ma inia mo sranga sre nyamie ma sre akro satio akro itio sa klasra mi amen yes aklosra akunda te kwa ba tinu ka esra so ya bore ai wa fa via saki duma a ton soin ai ningemu ingale numale unga awune no yele ke esra so iekpa
sra so inyamwae sra so iwe nyunu sra so yanyunu tike inu no be sabe tike sra so ifiteli ke papasu sra so sra nga sra me ma sra ket yawne tike ngasa ye sra me meni ai se awana se ania sukban ka fitin abo so sambo asra klore isuka na sra ko kan kriwo atike se anga wana se aeso mo abobo ka fitin abo so mboy asra klore ania klore isu aise auka ka eso nyesuka afinya me onke wanwure ntia jole diri anwure wanwure ntia asra fobure anwure se wanwure nti ukale anwure ka osai wafanga kura uka asra na onyuru yete akingion yese ti nyame software imamu ba edijuma invle no ba esoi me son ka tie nswe ison ka tie nswe yo ngati vera ka esieun ivie ole afinya me boka esra ka ju afa kon fara ka asra bosran iduma nyame ga besra be bosran iduma Jesus boba ka esra me mae nyame suro obo iduma mae abo ani ablanduma abo ani abianduma abo asi iduma abo ani iduma abo awa iduma ajamvo iduma ikulanga abo iduma nyame unke wa nwure ntikpa nyame unke wa nwure otikpa kiyeme ni asi enwe nwanga ya nwure ntikpa yele kese nyame nwe ni ayo afanga fati enga igwa san fi okoma nyame so sanga yamvo sire yeme ekura iwe nyino o masranga nati nyame jajale sonmo osonyame nyame sere imangu male noi inyame sere yino otike afi nyame unke kura fasra kaka fa ma akura ni so fa mbelika wa we no nyame fama srangba ma se wa nwene tia sisiwa sa osana se zadi ndengbe mekana etia ndeng anyame sere iye kokoe ikpese iye kusri ababa bai afe ababa no senge tindenga na kacha jale na nia aon sa ofre angwano ani akro fe pamo sre amiema sa sima beduma bobo ali sre amiema be sa klo sre amiema ka kra sre amiema seke miniam be kura ngani be sunya mi pobo de lo anangama mfa benya kiasa no asramu mfa benya kiasa no asonu pengwe be su asam be bo mfa benya kiasa no uka be su be bo rabe su miniam be sunya mi mi baba mu okeme onu pengwe be onu usra on fama be nakao de sengan kense awuru nui anwangwa fanga fati yakin dengbengbe mekane tu ajale ofre bo sonya mi afa kense nania anwa fanga nyami wa junglo krio ndenga kene nsi nonde oma klolen oni nyami Israel sonu ma fa sonya mi Israel nui ya malike oni amia osrere yu nsamia osrere yu osmo samia nsrere yu inwe ansre amia mamu mango asonu nga osana sa be sre amia be ma be mango yin nyamia unke be botikon afinya mi srere oyema e afienye kpikpikpi oyema wonye tire trane se wa wetenwe fa no bubule vianza skevi fa jule boboy ke boy sre amia fa mai mango yin wa wetensu nyama jina re no okraima afien le ke buku wa afien fite iti si iti klare iti anyunya iti fanga iti klare afin sa son fils renga mo nyame ma me se be srebe ma me mango ino kasri amia mani akon nyame fa dijuma ingwa no o ma se srema asra ma mi wa weten kra nyama gina ore afien le ke ese ekreo ma mi ukai enyame so le so no ngama ukasu ekoin inwenya mie fali esierike sranga sonya mie bobo jasin okanya mie isadandamo obonya mie duma ngamoti dai sranga sonya mie iya jala ngamotu ikoi kwa ole kabwe asira mie mania likenga aye iyakra ihu ya fe kaija jangwa jenkra sam kese akro srani mo aye nyame maavie nya ndekole ngankene atili se akro srani moye se sran ru moye na se afe be bo sran moye jona se afe anya moye se akro srani like aso nyeme be sranu afo ya iyoma
Ça on dit on n'entiaque pas. Sanga sa close ranike. Viens pas moi amwa amna nya so mo ayende. Sanga kebe bo stran via susa kia so no itika bo bali ka umbria ba kali ke sa. Nia nyamia ni asu Enwe okay. Kamo amwa ororo amna nya vie. Sanga afeke abobali ke sa ma fa vient fa foi non. Yele ke akrusoli ke. Kebe krokro nyami afa vie kenga sa. Kebe so nyami afa vie kenga sa. Siani niemo. Ngati saka siama onsu. Esusu. Inwe nyami fae. Sonzon fo ba eti kokun itre bia suka e so nyami. Iso na e bo nyami do manga mo estro. Ini yanyi nyo danga mo lei. E bojo mflemenu nyami do mama ti benengle. Oti asasi. Oti fangati kulale. E nyami so le no ifatake. E bo nyami I jasi fen. E bo nyami iduma ngamo ti danga mo estroy e bojo nyami isole no iwa famille ole iduma ngali ke fitome jasi fenga mo desran jasi fenga mo nyangi sran e kendeli kan kokra isole a famille ole misiri minimu ani akro fa pamu se e we di juma e ko e nyunu kenya mi sofo musa krisi no ofotake ndenga wemu bija yangre nglemwe be wura ifanga nglemwe ma isikenya miekuri itia soyo Jésus de ni muja itia soyo etinya mi ivle ngamwe tekalike straka ifemsa itia soyo okun isono nyame fakaki ke isofesa na hore eni grei na tire eno nyame freke esoi eni anga extra mi fa ma be eno nyame freke esoi iduma dan ya nyo ngale I jobole mvlemvlemeno nyame ra esuo ya njo entram su fo Jésus Christ de mayeno amen. Andati Mona tien kukli ya esike ande eniemi eurasa kana ya suisung ngati sabo nyame fa se nyumo kuneke nkana ikokra eguru lika ure kenga mondi nyame jombe wansungu anyama loin loli mona tien kra eniemi eurasa afinya mende ngwe black kra ga mu ya ikra nyere ke mona tien kra bo eniemi eurasa sange itiakekli kabo be gwansungu mo eniemi eurasa tien konya mi usanke ke amusran bewu mo be sike be ko fafu be wo anze alakanzu bawo na be jaso be so inu amu yesona stranga mesakili idumakba ali fuembobo me nyanyino neyo yese so itisu nyami asaketis itisu afifar ke stranga mesenvienu ine me idumakba ikale akun usanke ya mbon deliamu bon wuliamuti bon mamu ngwa bon mi mojanti amuni mi etra ngwa ofre ka mi tabli mi ali esan I ruwa mu ya fien wa fase amusono nguni kenya mi kunde kenyo ejiaye ka fele ble kuranga ni mi ura sa loy emi yali san tabli ruwa ya fien sa ka enwi ure cheche e meumble nyamien vrin jaso anyeno e wabrin oku e sotabli no ini anye ini nyamien mamale isonti andengre mu ngaya susu nya ole o ma nyamien vre e bo nyamien delie anye e krok e jaso na e so emi yali e dire tabli san inu e afien.
ma igwa se yemi ya unjwe ino. Frère Yemi Sran, pasteur Adoke au matin. Ani anklo fait pas mon. Yemi nga kloriye. Mon wuli wakanda son eti. Ibuli e akunda dan. Kloriye. Kanaba boboyi. Moni son fait meole. Na jumanga bedire agi inglo ni zolie dan nyon. Ke fali kpɔn ikeni une nga wa fɛ nyine nga me wa tɔso ikeni inde enwani ame une be wa ya bɔrɛ be saki be boyi susu kpɛkpɛ nfɛ sɔn fa mamɛ kɛkɔ na mɛ na nyangua iune sɔi ikan dzodzo lɛ ndɛ iune sɔ nyame ndɛ frɛkɛ tani kɔmɔ be tinu ɔkun ka be kpa kinu be nyansɛn lɛ sa iune sɔ ma ya ti ewuru nyame ijajaleno kavieli kan kokun fali awakon wakamba nzwe wono iwe ngatimi mojanga mo anyere me mo eti bo infama nyame ni sram betra angwe ofre angwe sonti amukati nyame ri asien angwe sonti amukati nyame mvle no sram si ne ke fin blenga no amuti nyamielie lelelele anyeso na mbale itoso ke vieli son kan mo be di kon mo vieli o kon fali awan fama be ye be nonio si ani niemu oti aingwe inzolie aingwe o frenga mo nyame ni etrani atrali bote ande frenya meke esi e baba e srankpa mora e stranoi e nga ya jawa angle moi iti sura le like dan boy e fa ekpe ura kai fa korendo ke clean de trebri no i wa blani sama i kan e jina lo ngasu ken mbogbole nyame de so ye fa ekpe ura bren klokra seti sona nyame bu e strangle mo frey ke blind iti e mo e ble iti sura leble iti eni yamia ina tren yi mone bole iti enyinu anu tikile iti ejwedwele like isonti siani niemo masran kumbobo seun enia ifeun ya yamia sano keko na balenga ya ban ai mo ai ble afama enti ma isren yamia isisi ni yamia fin klama isi okon isso Amen. Kongwe kumbanga nwe betrali mi oni sonzon fwe me yali ebe 30 table nsima be dilike on manikman onso ngonga timi une mo fama me be ya bole be boy be fifi ilike be bo fe nye so men diletio black kwanga mo yan amu ekenga sa na mbale tosu elali nyamia se okulinu sien esre nyamia sran pasteur doke osre mi kpans baba kulao atikpa àwọn blebo iya bo ni we wula sai ma einpe owule chensu afin maun ya fa sunzuni ohun nenion rasu modumanya kan voulait Jésus de Manou. Amen.
ici. Fali kure nga mwe wakanzo nu rezenzwe mane sunga ngati aingwa frère moja nga me fanyine même moi iti na srambe nyamien bitra aingwa u frère. Anye ke nga sa lelelelele na mbale otosu. Kamu yesoi am pomi jasi me mo no na srambe simi srambe sobino. Ke lali nyamien yase okunfa mani be na ba no iri kawre. Ma isre yamien. Nyamien klao kure nga kure moja nga nyina fama ni itie mo airiki nglemo donga wenso omoja sanga mo nyina ni boye afa delie bo afa kura di satin bo afrika blana mai ni ya didiki so li ka rengle mo ti mo ai rasuo nan zolie danga o yi kurale o ukai on vlinga noi mo nyak pa jare chengwa e jejwe inyo atimbe tiki na kan vle nyolie. Jésus de mon nom. Amen. Sien emi ialien avie sisi. Moi kpangbenga be lo me kokla be bla na efa ici mvle osu Yesu. Bani fa bule kongwenga amuwasa nwani kwa moja lete anju osi amutisu semi moja Mimoja Semi Mimoja Semi Mimoja Miwasi Emi vule nga uru akanda sun bo fa poli eti sur la fleur no mai diri kawre. Wai moja poli eti adeli satano sur la fleur sono mai no rikaure. Blama eura eniemi eura sali kaure.
committee. Jésus, moja wa committee. Alléluia, mi toka muleke moyo. No manda, baba moja wa committee. Alphabet non. Amboemi Jassil Kaklang Amujulay. Encore Clément Fouambeke. Imujang Agwali, Mounen Osusuli. Oti Petit Dele. Wa committee. Jésus, moja wa committee. Alléluia, mi toka muleke moyo. Kaklang Anjulay Amboemi Jassil. Quand Jésus Oundé, alphabet non, Yamia Mamou Cheng Fouan, Matupacha Mévier, Mamou Nyon Tibetike, Yamia Ram Fonga Waweno, Amu Yamia Souley, mais Souwa, alphabet non, Amboja Sife, Amu Yamia Streley, Souwa, Amu Yamia Souley, Souwa. Quand Jésus Oundé, il capra na Mujulay. Alphabet non. Moka ki surale, kurale amunguano. Yame mamu bajamu nyame juma dileno. Mamu nyafanga waweno amu ye yame krusa. Amu yame sulei. Ma oeta otrala arie. Quand Jésus on dit qu'on prend la moudule. Yame masram de coco bétain. Alphabet non. Maman jamu fond. Yale Jésus moja mogwali. Ayo mi feke majainu. Maeka bu Jésus doma. Bu Jésus doma. Maeka bu Jésus doma da. Onzimini mojasa. Maeka bu Jésus doma. Alphabet non. Alphabet non. Amboemi Jassi. Masrambe koko betin. Alo ngamuti besu. Masrambe ekpa Jassi ngambonu. Masrambe nyanya ngile Jassi ngambonu. Masrambe onya miesu Jassi ngambonu. Ma miesu amubo juma idilenu. Ma miauka amu isulenu. Wanya mie ramusu. Nyame mamu pajamu. Nyame mamu nyanyru. Tupatanga beole mabe vie. Ma femme ebo tout. Tchenga beole ma tche sombe bubu. Nyame deo nyame nyanchio. Nyame folio. Nyame rasudi moeda.
Ababe non. Mi tiens Jésus ou Amboemi Yassir Kabang Amutale. Jésus voulu wakanda sula mi tiens Jésus voulu Jésus voulu wakanda sula femme Jésus voulu wakanda sula mi tiens Jésus voulu wakanda sula Jésus voulu wakanda sula mi tiens Jésus voulu Imojantolie Jésus mojantolie Ababe non. Imojantolie Yassir Kabang Amutale. Jésus mojantolie Waya ulamu fanga wa wenu. Jésus mojantolie Omamu fanga nyame juma tilenu. Imojantolie Oswa musu afilembo. Amkwen tramusu. Baile tramu. Fonti tramusu. Mamu ura kwase. Jésus voulu wakanda sue Jésus voulu wakanda sulo mi tiens Jésus voulu wakanda sue Jésus voulu wakanda sulo mi tiens Jésus voulu wakanda sue Jésus voulu wakanda sulo mi tiens Jésus voulu Imojantolie Jésus mojantolie Imojantolie, Jésus mojantolie, Femme Jésus mojantolie. Et si en angama, Clao ni estran boulen ni clore. Moi dans a fatte que on vria fien. Que black clan e yai. Et vous sommes moi nous. Et là c'est dans. Bah. Glama kli suye kwe bali asoli no klama. Ramino amfama anvlen ke baba. Ngamoti wa kandai inu timi inu kulale inu fangan inu anyunya inu nyamia isule inu angune trale inu nyamia kundele inu moyo afa fama anvlen le moi famille jeje de mai non. Masurale otrambe su. Mabe yamia sule isu gwa. Mami ya mekribe ya miesrele isu gwa. Ma kroen abe kroen isu gwa. Mabe ejwe. Mabe nyamo ae. Be nyuna tintike. Be nya krale jeje de maye non. Yo man lalo ngabe di. Ma strambe la fin de ngabe kanson. Nabe koko beta jeje de maye non. Anangama ramvle su osuma be klama. Donc ma tio de man fo. On vle un dieu fort. Et bien jeje de maye non. Amen. Amen. Grâce à Ifa. Mais Allah mianse on est satirique. Mais blanc. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Fema oh. Fema oh. Fema oh. Fema oh. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Que mon asra suis sorti sous mes nyamien fema. Mais on s'en filele, on tiane. Mais on va solele, on tiane. Come on,
Alléluia. Yenga ambo ya njira yeku. Maiso ya ufwe menu. Maiso ya ufwe menu. Moni bale Jésus dans ma non si ani ne mo nyamia mai au fait papa ensemble mu ekum e ni an konya su pe no sanga no nyombe kai afien mai so eni ma ngesa Amina Odette ofin botro osu pe no mai so eni ma Odette no mai so eni ma no e mami moni bale e si eli ke clama mai so be nyonga be be kai afien wa eni ma kwa mena blanche ofin gagnoa baké d'accord non ok nous vie eni ma blanche o ni blanche blanche balolé mais so eni ma ino et c'est lui qui est clamant yes Cassien et so eni ma kwa me akisi Louise ofin songon ma et so eni ma blaino baké oni ekawa Yo e amo bolibale e manya mera muso e amo bolibale e amo bolibale manya mera muso e amo bolibale manya mera muso e amo bolibale. Et baba surintendant ni sini ni ngabe soin ebo juma idila no ni nyame mvlebe de mano ama esili ke klama nyame ya uronwa o ma sambali angwa murasi anga ansu pe nsa njuro e lo family ke o ye eni ablanga bali ke kawan kusuma neni e asono esili ke unke ati lumière yo flambeau ivio wa nende pa usabe usuna su nyame juma ngama dilo eso nyame oramuso si ani niamo kewai nzusa sujua e asonu ba bwede wa nzusa sujua amen amira musuo e jasuna isosura le kasieno ama ameo jole chen like soane okun ya chen e nsu trane patansan yame son ebo ama Israël nyamie atik padan be nyama onsu anda chenga we afleli moti anglonga chamba krikri oma ebali akleli yano ande e mamalio e solio anju nyamie kriblema ju konvle sandi ke bo mamu sa fa be nya sanu baba ka fali be bali fa be sa osiklama anju nyamie ngama ni be fata anglonga we noi notre juma dira likai fait sauf nga fama be chercher mai no ngama eti be bo be paele aurora juma lo ivie su plan soir ivie kuna katolo to fadiata ivie mambe zu passer concours ivie me mambe o examen lika BPC baki ivie me mambe o atisi ablo kilo ivie mu fala ka be lu ajano ivie me sentiment ivie msakre viaju be sum il vient mon bafa beba jole di fa meja sum il vient ba ora be fon ibiswa il vient beja so juma lo be gwe il ka nyinu are baba nyamie klié sran vie fa vie duma fa okra mosu o fa vie untra le fa okra mosu o fa vie il ka un li ke vie fa okra mosu na o so fa ya bole nyamie bole klare bole timi bo ma be ba li o single mu yen un fam vrenya chosanu que sran kunya fa fati jo qu'est-ce qu'on fait il trompe Dieu si que quoi je ne m'ai non a un Dieu nyamien
Yo mama me pas jabe waou, m'be dia la je. Mi nyamie prin stra. Ngoti moye sura lei fa chebe rabeso. Na be dia klun joie. Auro menu jo fond. Auro menu jo fond. Auro menu jo fond. Wa we tete ngabe kle auro me ale. Nsama be oja so je de malien non. Tout ba tien so pas vie. Oh il vient fo ko yo asaki anze bu asaki. Ya une ba wa tien mo jama efien. Ngbakie o indimba tupacha tono. Ima ya sume ya jeme ya krunye ya manza krunya kakabu ngati fibramu miamu ngwani ngwam vie kra ma hese sinema no. Yo be jojo man be unpa jabe waun mi ya mi kri aya nga wa ten so be boy fondi so le kra no mi ya mi kri srawa o be satini nge be me fite mo eso juma nga be di me fite mo eso kan abe kole me fite mo eso gwa tian fien fa be ya tia sano baba sa sabe vie pokpo iwa wei nga fu ansan vie wai e gweyan se sinema no e ken boje sinema no. Un raminois qu'un guantimi au tremblinso. Un raminois qu'un guantimi au tramabeso. Qu'un guantimi au tramabeso. Bessadou sran vient sandima au arolo. Mon croire nga tien sran gwa fion so no tien be gwa je ma no. A on Dieu amien. Krao nga mo sa vie jusu inu si ewre ka lien tien ko yen dembu gwa no, ke tien ko yen dembu gwa no, ke tien ko yen dembu gwa no, mais so lien grand sa bi je ma no. Yema sirire ble oboyibo benguano. Aun dwe ble oboyibo benguano. Nyamien vle anfa moye ni sirire ni pa ile ni anyunyan. Oni sura le wa fa. Aun usa kebe usa bukesa. Aun usa kebe usa sikasa. Aun usa kebe usa sika okresa. Aun usa kebe usa sika okresa. Aun usa kebe usa sika okresa. Anfa be wa ro, anfa wura muso amenu, anso ba menu, alabo menu, bo menu, jumadi wura menu. Yema ya mien yamu sesi wa nandila lo meme. Jésus de maeno. Amen.
frère mon nyamie plus au club et vieux. Oui, nyamie sans colo et bao. Nana nyamie clo et bao. Nyamie maman nyamie plus clo et bao. Nyamie clo et bao. On clo et kofali du manié. Il m'a donné mon lafiso. Omnibao, Samonia, wow. Nyamie Proemba, Nana Nyamie Proemba, Nyamie Proemba, Nyamie Proemba.
à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.